Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Bazar Bası YouTube kanalı 24 dekabr. Бүгүнкү bazar gün демалыш. Бүгүн Өзгөн шаарында мал базар тугандар. Өзгөн шаарында. Атайын Өзгөнгө келдик, малдардын бааларын билип берели деп. Бизден алыстабай, биз менен болуп туруңуздар. Бул жакта, сол жакта бүт саан уйлар, торпоктуу уйлар. Бул жакта эркек торпоктор. Анан мынаунун ичи бүт бука базар. Bunun içi толло бука. Анан о нар жакта ат базар. Мынаунун нар жагында кой базары билсеңиздер керек. Так, чекеден баштайбыз. Мына алдыбыздагы кара уйду көрөбүз. Баасын билебиз. Торпогу эркек экен. Баасы канча экен мынанын? Канчанчы торпогу мына? Боозбу? 150 миң сом кеми бар дейт. Мына бул торпок. Канчанчы дедиңиз? 4-чү торпок экен. Бооз кысыры белгисиз дейт. Бооз кысыры белгисиз экен. Торпок аябай сонун экен торпогу. Раса бука боло турган экен, торпогу. Канчага бербедиңиз? Кемге? Канча дедиңиз? 150 миң сом кеми бар дейт. Азыр эле келген экен, баа боло эле экен. 150 миң сом кеми бар. Арт жактарын көрүңүздөр, жан баштарын тегеретип көргөзөйүн. Ошонун эле жанында мына мала уйду көргөзөйүн. Бунун да торпоо эркек экен. О канча деп атасыз буну? Буну алдым кам. Канча алдыңыз? 138. Шивит экен да, шивит. Шивит экен, Канчанчы торпоо экен бул? Көпүсү 4 туган. 138 дедиңизби? Торпогу эми дадыл экен, 138 миң сомго алдым дейт. Торпогу аябай сонун экен бул. Уйда бооз экен, породасы шивит дейт. Бооз болсо жакшы экен, 138 га алдым дейт. Так, мына таргыл торпого бар экен, кара уйду сурайбыз. Канча экен баасы? Канчанчы торпогу мына? 5-чи же 6-чы болсо керек дейт торпого. Баасы 110 миң сом. Торпогу эми атат. Бооз кысыры белгисиз, бооз кысыры. Же боозбу? Бооз кысыры белгисиз, кысыр болсо керек дейт. Кысыр болсо керек деп атат. Торпогу эркек. Канча деп атасыз? 70. Эркек ургачы? Ургачы, биринчи баласы бооз энес. Уйдун баасы 70 миң сом дейт. Мына торпогу биринчи торпогу экен. Ана мынаунун ичинде торпок бар экен ичиндечи. Бооз экен. Баа болду? Канча болду? 63 миң сомго берилбептир ушул. 63 миң болду дейт. Жакта турат. Канча деп атасыз мына? Канча деп атасыз? Канчанчы торпогу? 85 миң сом дейт. Торпогу эркек экен, Ургачы. Ургач торпогу экен, баасы 85 миң. 608 Акпортер. Машинанын жанына срочно келиңиз. Баа болду?
Uyda alıp geldin mi? 4 kişi mi aldı ama? Boğaz bir kısır mı? Belgisizken de. Bazar bağısı da yazsanız YouTube'a çıkar. Jaş torpaqda uylardı görgözölemi. Çoğun torpaqda uylardı gördünüzdür. Qancha ekan torpog'i meni? 120. Qanchasi mı? 120 ming deydi. Buna torpog' ikincisi ekan. Ayvay so'm ekan torpog'. 120 ming so'm bo'g'asi. Buna torpog'dan qanchasi buna torpog'? 130. Qanchasi? Ikincisi. Ikinci torpog' ekan, bo'g'asi 130 ming so'm. 130 ming so'm deydi. Jelini görüңүздөр. Torpog' erkek urg'ochi? Torpog' urg'och ekan. Qancha ekan bunavi? 100 kam bor. Qanchasi bunavi? 5-chi. 3-chi. 1, 2, 3, 4 o'xshaydi ha? 120 deydi. 3-chi bolasi ekan bunavi. Torpoqchi. Jelini ayvay so'm ekan. Yumshoq. Qancha ekan ushul olavi? 90 dedim aka. Qanchachı bolasi bu? 5 tug'an etish bosilar ekan. 5 tug'an deydi. 90 ming so'm deydi. Torpaq urg'och ekan ha? Aka ochiqsa 77 ga oldim hozir. Zo'r. 77 ming so'mga oldim deydi. Üstüne chiqsa beradim deydi. 77 ming so'mga olib tug'anlar. Jelinler yaxshi ekan ha? Kurtardı. Ayay so'm. Oraga keldi. Yıkandan aldım. Bunu anca pulu. 90 ming so'm. 90 ming so'm deydi buni. Basın ekan aka 70. Qo'ydim basi qancha ekan ukan? 110. Qancha bolasi bu? 5 so'm akmani. 110 ming so'm deydi. Buna 4-chi, 5-chi bolasi bo'lsa kerak deydi. Jelinlerin görüngüzlerçi ayvay sonuna ekan bunda jelini. Oho. Ha. 8 litr süt veriyor deydi. Ya qancha oldu şul? Qancha oldu? Bas qancha? 160. Torpog' qana? Qanchasi o'sha torpog'? 160 ming so'm deydi. 160 ming so'm, ana 3-chi torpog' ekan. Ana torpog'. Basi 160. Qancha litr süt beradi? 10 beradi deydi jelini. Görüңүзлөрчү. 10 litr süt beradi deydi. Erkek torpaqlarning bahosin bilib bergile deb kecha kommentariyaga yozgan ekan. O'shaga buna o'sa turgan erkek torpaqlarning da baholarini bilib qo'yilchi.
Mına Malanın bahası qancha ekan? 1,5 yaş ekan ha? Kızıldıkan'dan 65 Yaylıo'dan milyon aydap kemi var gele dedi, жатып, 65. Sarı Koңur 1,5 yaşar unacın jogottuk. Tolklaktan şart kesmeni var. Sol dersinde ağası var. Can başında tögörök nölü, bir jagında 2 tamgası var. Uşul Sarı Koңur 1,5 yaşar unacındı görgön bilgenler bolsa nöl 70 ming so'm kemi var deydi. 70 ming. Je olmasa radyo zilge xabar beringizler. Suyunchisi var. Qanchadan ekan bunday qaralar? 360'dan mı? 60 ming so'mdan deydi buna 3'ü. Tegiz 60 ming so'mdan. Tegiz 60 ming so'mdan. Oh. Qanchadan deyapsizlar? Ya bunu valla 55 milyon 65 dedi. Narxı 55 milyon 65 deydi. Buna ol 55 ekan. İsvana kulunduğa Buna 65. İsvana kulunduğa mal жылқы жүктөгөнү çok maşına var. Qanchadan ekan ola? 70 ming de adam. Nasıl? 65 ming. 70 ming. Nasıl 70 ming? 63 ming so'mga bermedim buni. 70 ming so'm deydi bahası. Nanu 63 ga bermedim deydi. Narxısı 65 ming so'm. Narxısı dağı 70 ming so'm. 63 ga berilip turun alçı. Boş. Nasıl ona o? Bizden boşalır mı? Qancha oldu şu? Qancha oldu? 51 ming so'm oldu tura. Qara bu kaç? 51 ming. Ya qancha oldu shulaka? Qancha bası? 60 da var. 60 ming so'm deydi. Siygana. Mesela bunu hayat. İşte odur. Reste kaldılar. Şön biraz ama. Bu qog'ozlar shunichi, tug'andar, bu qog'ozlar. Bu qolar ayvay bo'lgan. Qanchadan ekan shular-ku? 45 ming so'm deydi. Erkek turib olgan. Altmış ming so'm ekan shu, qara. 60 ming so'm. Qancha ekan bu? 60. 65 ming ekan bu, qarachi. 65 ming so'm. Xush. 3 oyni qanchadan deyapsiz? 3 buqa 65 ming so'mdan. Qancha ekan bahsi? 65 ming so'm buldağı. Qanchaga bermedim kon? 55 lira. 55 ming so'mga berilibdir, 55 ga so'ragan ekan. Mana bu yerdan Qozog'istonskiy janağı Gelafor, Taqbosh deganlar shul yerda ekan. Qizilda qancha deyapsiz? Qizilda qancha deyapsiz? 68 lira. 68 ming so'rayapman deydi. Qozog'istonda 68 ming so'm so'rayapman deydi. Narxisi chaka qashqasi. Oldala. Oldala Qozog'iston o'xshaydi. Buldal 68 deydi. Buldala Qozog'istondan kelgan. Arg'in buqalar.
Bular optum. Bağlı taşak. Ya kimik yamlalar? Sizdeki mi? Aka bunlar kaç tane yapıyorsunuz? Kazakistan'da общий bağlı hoca. Birden de. Общий. Ançadan общий bunda tegiz. Общий 60'dan kem vardı odasında. 60 bin so'mdan kemi var deydi. Bunalardı tegiz. Kazakistan'dan gelgen. Pazar bahsi. 60 bin so'mdan kemi var tegiz. Ya qaysil bağladı? Qaysil? Hazır. Qancha oldu? Hazır oldu. Qancha oldu? Oldu. 3 bereyim. 4 kaldı. 63 ko? 3 kaldı. 63 ko berbeydi atkan. 64 berip aldı o da. Hiç. Altmış üç'e berbeydi. Nalcada bir asatın boşalttı. Ya bu qancha oldu? 51 bin oldu muna qara boqa. 51 bin.